From Kate, do a winya hofan de still a bessia catao. Center Nkwanta no so ha mamia no weapon we Pragia rider and in the boys ni nya duro bi na busa se Tabita clinic e wo here wo mo ne Mozama Disco Crystal Church asoro no edi hwani mu bowura ho na ko he machine segu ho ne eye enura enam doctor so amawotimo sum edi egu ho me ko ho na ache Nyankopon ya adomo a ochia me kwasi mu ochina me yenkoye massaging ehonso oba na eyo na nsam se moto la oho ben wo de untinko because massaging no eye kama pa na check aba prost don't disturb me this evening and the numbers ne babu mi Wednesday and Saturday, lucky Tuesday, lucky Thursday. Lotere ma mum kasa ya no. Hati. Papa bi nyaba. Single 19. Doctor Abana bebo straight. Dai. Obaka chentem wofo nyina ma mo twa no. Wankan no kwaji booklet ne nan. No betina ho no kofa pen mo no. Kofa ne bi no. Nti first sheet ne de. Single 19. Try to 10 cities. To one on your call. Your call and up on the tell us. But I may have them, we are for why. Mammy, may have them, we are from. To be a single 1p. Single 1p, 9. I say, a one on what you said on what you have. Yeah. Single 1, single 9. A four call. Akwano close man on first sheet in the 10 cities in the way. No, say me. Or I say, where are they? Shabukunum. Or I are single 19. And not 10 and 9, no any P. What's about your P name? Nipa bonism to catch your me or not. Go be crack or two Samasa. Why are banner single 1p instead of single 19? Dr. Bajon, where are you? And that's a phone you now here. Na you must money. Amiadaruma omunyina ho ye. Anes for show asingina ho ye. Obia ho ye. Tabita clinic. Yeah. Omunyina agina so. Papa. Na you see New Year idea. Maintain screening bi anamo baba mo. Ye boa yo. Okay. Ya pese ye no February mu, early February. Okay, early February ho. Na say ye wi ani ewura obese kwana ye wi Valentine. I see. Na e ba menye Valentine. Je say gu so ye di jument. No betimi aye. Na enem se ye be fa hin.
medawase na ma da etiefo nso ase semra no mra no bia no so no munyamre e de my Drew Wednesday say ya and then ye bedi nkomo kakra afa diabetes ho say condition a kan wa ye treat wo tabita sichire yare e wo tabita clinic na ya na amanfo dodo na e ba ho ni nyina no ye beti omo haw na ye lab na wie na timi wo say diabetes conditions no most at times prevalent e wo omo kasa yi munti and then you may be the home komo kakra na ya metiefo ehu ekwan ya efa so na nipetimi diabetes ana se enema ebetimi aye ne editimi esi ano ekwan obi bebusa se diabetes na no ne den eno ne esichiriare se ne nana eboso no na enya esichiriare nso efri enuan mainly free enuane a yedimu especially with carbohydrate foods enuane a ya na most at times starchy because udi na ekoni padua nimu a ne edane ni padua nimu ne ekoye woni padua nimu se edane no mane ye glucose e woni padua nimu na se glucose no so kodoso e woni padua nimu na ye free bibi insulin no entimi amfa glucose no anko ni padua nimu anase parts of the body anane ne energy ama body na se edoso e woni padua nimu bebre a na ya na emeka se nipa no enya high glucose anase nipa no high blood sugar nti ekobasa na ya na sometimes e din susan so bebre na ya na ede ebrain ena glucose na woni padua no no ne the source of energy nso a ni padua no hia e manitimi de ye na adwuma na se manitimi otimi koba and sometimes e bi okra na undidi ya because of say sa glucose no woni padua no nti no sometimes otimi de tenase eche anase de odwumade bi apese udi no na ne ya na etie ne se ndi kan no pancreas na ntimi am produce insulin no amani padua na e basa na glucose no e beta ni bloodstream nim anase be bia wo se glucose no efa na etimi edi ni dwumadi anase etimi provide body no with energy no e basa no na ntimi pancreas na ntimi am produce such insulin na e ma no ne ye term no as high blood sugar anase se u sugar e kosoro na niam abebre na ya na eda edi woni padua ni mu obi wo ho na ne sugar no ekosoro a wo ni padua mu a ne edi kan ne se nipa ne bi wo ho a sometimes obi wo wa ya na nanum timi very dry pa ekobasa nso a nipa no enum so bebre into wo ho na se bia sometimes what say sometimes when num aye dry ana se what say ebia nsukom etimi ede won tentem enum dryness no na de nsukom ana se nsuo nom tentem no ede ba because obi bia ya na nanum aye dry bia na ya na opese onya nsu kakra edugu nipadua ni manase ennom na o de cleft such dryness no nti se koba se anytime bia obete se nsukom de anytime bia obete se nsukom de tentem no nsuo nom eye nemu me koba se anytime bia na se oye no ebro so ana se time bia no onum so tentem wa hu se onum so tentem 3 minutes ana se 2 minutes ana 1 minute bia no onum so e wo se timi bon kaye ma hu se oye nya sugar ana se sugar no ya akosoro ena ebiem so obi ohon so a ono so ne de na eba no ene se nipa no so edwonso ententem pa because of say wanu ma dry na wo num so ententem abribia no so no ne ebe di akirede aba ne se onso obedwonso ententem Johnson tentem no krampo de anwumre a sebe ya na obia adeda odwojo ne ho no eho na ya na sometimes sa Johnson tentem etimi edeba to obi ba ya na sometimes nkomo a yedidie ne se osore anadwunumu a otimi sore be 4 times 5 times Johnson bebre sa niema we nyina so disturb nipa no sleep entimi ma ne nya ahode a wosenka otimi da wonya no ontimi nya sa ahode no emfa ensore ekoba sa nso ana disturb mind ana disturb adwen nti ebasa no so very thin e wose wo hye ne so ede emai ebiem so obi o nso ane so etimi teprekope ne sugar edoso o nipadua mu ana se ye confirm se wo nya diabetes timi edebre nipadua no wo ho abon se wo so ateprekope eno so timi de sa enema no enso edebre ena ne ya na very common na patients ba omota eka ne se omonsa anase omonan eye omutitriti anase obonse okase ne nsa ano ewowo no tese de pane ewowo no obi onso a ose wanya burning sensation se ne honam ehyehye no
ya na most at times omo te ne te said de omo ti eja ho anase ate meko de asra omo ekoba san so ana ye oha bebre so e de amano nti obi o wa sometimes ya mre wafo ya no omo ti fie sometimes munya search problems ya na ebi mu krampo timi de hye honhom bi anase bibisa na ebi nso krampo ana diabetes na anase ne sugar na e wosoro no na ama saa de no akofa aba eno obi wo nso asabe ekuro eto ne nan anase wonya cat bi nso a eno so eche wu pa nipa no be treati saa nso cat no entimi enko e wo senka cat na nkasa etimi ehili ne ho but because of say sugar na dose woni nipaduam anase glucose no woni nipaduam more ni nti no ema ni slow process na e wo senka etimi ehili cat no ema no ne ho so etimi eto no na diabetes ni ya na ewo mu ahodo bebre na ya na eye prevalent anase edoso pa yehwe eno ne type 2 no type 2 no na make say eno ne say pancreas ni ntimi produce so much insulin ema ni pedua no emfa glucose ni nko ni pedua no nko di dwuma e wo say edi nti search process ne happen na ya na unya sa symptoms we a me boboso enyina na yebetimi asi ano ekwan so a enema we ne wo say ye share no nso because of say ye nya no free carbohydrate foods no nti no sometimes yebetimi iron sesan kakra e wo ye didie mu ama no so etimi aboa yen make say obi sabi afi na ofri adwuma aba a wote efie obekọ efie na aduane a odi ne starchy foods anase carbohydrate foods emu eyedu ekoba sa nso a time a ode beda no body ni ntimi enya time foforo ntimi digest aduane ni ye emfa emma sabe udi carbohydrate food around this time anase nka 5 cramp na it take sometimes around 5 hours emma nitimi eje digestion no eye kama edema ne koba se udi heavy foods no by this time na time ben na ode beda na time ben so na body no etimi digest aduane no so ede amount ntini e advice se nka obetimi edidi a ka by 4 by 5 de na ka watimi edidi we say heavy food nko ade a ebiem so yebetimi atake in a lot of water na se ebedi ye nnuane a ye di no ye de leaves ne veggies no so ebeka ho more ama no so etimi aboa yen se ne be ya in a process in digestion and na say in a process na no so etimi aboa yen ama ya hode a ebetimi de atenase ya hwe anye we nyina nsusanso a sometimes ya na ede bre ne se ebi wo okrampo a etimi ma nipa no aso esi because sugar no edoso ni padua ni ma sometimes suppressing nerves na ewo ni padua ni mu ni nerves ni bi nso ewo hwa connected to sometimes yani ye cornea no etimi ema pressure eba ani ne so ema wanhwe ya obonsa wo hwa ade anase uhu eniema no mienu anase obi ho nso a ne symptoms a wonya eno enese ohu niema na ni so nso ayetum we nyina timi de sugar de ba enipadua mu ntina yahwe eno nso eye ebiemu so say dem di ka de tu dwa se ekro beto wo nan na because of say wenya diabetes no went me entry ya na ekokọ wie akire ne say yetimi amputate wo nan no minim man bi wo kumase a ni sugar ba ya went me entu eho anamo na edidi kwa akire a ya amputate ne nan because ekro beto ne nan na enwu ebasa na de bia nso age se odi hospital kone abasa anti ne ko wie akire nse wo se yetwa ne nan no efri ho ebasa na be ahometesem nti ye stresse ye betimi ahwe ye ho so ye na ye didie mu so ye betimi ayen sesaye kakra enso ewom se dem de kan ye nya most of the glucose no efri carbohydrate foods a ye di mu nti se ye bedi crampo na ye betimi a balance no with veggies and asa fruits se anwumre na waba na ebia heavy food esi u table so twen wa ne obetimi aye ne se ebia obetimi se nkwan ka ho obetimi anom kwan no because nkwan no contain veggies ne yi kakra na obetimi nso edi snack bia na se fruit kakra bi na ode aka ho na ode ada ma eno so etimi ebo nipadua no so pa Tabita Clinic o hwe ye kira kwan a yo New Doma kwan no so Pastoral Junction ho busasa ope Mozama Disco Christo Church no ehọ na edi edwumadie ye numbers nso a betimi afre yen esiso ye 053 00 10 538 053
538. De bia ye adwuma fiti Monday e de kosi Friday ye hye adwumadi ase fiti nonso na ye de adwumadi nyina so abawie ye nonnan ye hwe conditions bia akọ clinic a ye hwe nyina no ye hwe oho services bia so akọ clinic ye provide no so no Tabita clinic ubenya do services say ye lab na ope say ye scan na ope say obetwa say ye labs ahodo massage na ope home services nyina no ye renda wo Tabita clinic nti obetimi afren na ne ye edi enkomo obi on so ana me kan ne yare no nye esichire yare na ne yare no akoye infections eno so oba ye betimi ahwe na ye treat de bia me bakasa fidie so aya na de meta e kan se infections ya no we hu the kind of infections ayewa obeni nam drugstore anasa obeni nam over the counter stores atoto enuro bebre until so be who the kind of infections na one day ano edru asono no wan hwe ya obenu medru ebekọ ewoma ebesan ayi neti na didim bebre na wantimi anso ano ekwan no so wonsusanso a edun so etimi edebrel ti ye momode na ye fa ye ni nche Tabita clinic na se wo infections se wo prostate se wo diabetes a we do ani be kire Tabita clinic am ya abo asa akwan no so ne ani kan we ho ne se oba na kan wa asem e kire ya infiti prekope e mawo edro se kokona kono ye nhwehwemu amiehu ohaw na the cause of the problem no ansa na ye de eno anu edro so account timbomode na fo ani kire Tabita clinic nyame adom akina ye tena se na ye ne ye patients and so edi enkomo na ya hwe omo hawa om de beto yanim ama yenso yatimi abo omo sa kwan no so ye number say didi dwuma ebiem eni 053 00 10 538 053 00 10 538 obi opese obi twa scan bia no betimi so aba se eye bia wafa afuro na pese hu se abofra ne oba na abema nadodo a wadi nyina betimi aba se pelvic scan se abdominal scan se prostate scan nyina no yetwa no Tabita clinic nti fo ani kira onyam ya adom akina yetena se ye hye adwumadi ase nonso na nonan ba e de adwumadi nyina so abawie nti ye hwe anim se nyam ya adom akina yenmo abedi enkomo obi o ha obi ano obetimi de nani akire ho ama yetiro yetimi ahwe no akramo
a 100,000 na unyi 20,000 koto collection da afford you more 200 million some now can know aye o mi de nyame ni mini what dilo to 1 billion na ka 800 na ma 200 million some ko ba afford ama ewurade okay 200 de mini nyame ni mini 200 million na ni moto ni kura fidu e kura beto me de beto cement 50 bucks bi na ya de akoto asore hye na wa wo hwe nyame ni papa asaf mamba ya me ne me yire ne me ma 20,000 na poku PC o tia me uniska anya miniska babu de me no mienu wom se si ane de too sure no o de be di 100,000 we just say too sure na de be 1 billion no o twa 500 cedis o be di 2 billion so the 500 cedis 2 billion 1 billion 100,000 5 million tetes ga 1 billion now we 200 million amanya ko mo say and to die analysis situation here say what the 500 Ghana cedis e ko 100,000 even to akola bicycle mbo ai ko 1 billion now we mu 200 million amanya ko pa wo say ayawo de no kure ni nyame ni mu me question wunyia no ana mo say so fun hu say lotto sika obaji ana sa wonye e me de be bona mane say nyame adom papa me nya too sure so fun be boate nyame de be boate nti between bo ni nyame what I say metimi ni hwan ba almost lotto nye wam ka say lotto nye asofo for say lotto nye so fun no ka say lotto nye no de be boate ba no so na e kire nkwan no na e kire ono so na e kire me kwan no kwaje no na ka o say lotto nye ono ka say lotto nye Nyankopon na be boate classroom now the mark class captain no ka say we say teacher ni example marking ka say de mmema no who say we tia na won tie say teacher ni marking na say we tia na we tia and ya final say ya nti say class captain ka say we tia na won tie exams na final say ya na exams na ya na textbook da ho na watwa no uhu say watwa na uhu say watwa na uhu question ya de to one side no correct na brofu ka brofu tia gigi utrim obua o ka de ngon o ka ne ya adede ngon because o ka wi wa ka say what sofofo say lotto nye wa mi bi so bi say nti American lottery no so anya na nye enne or say da bi e wa bible na nkasam Quran kraka wahu say lotto mami musa question wahu kramoni a oye no bank na oye owo loan officer da Europa ko bank biye wo Ghana ha na ko busa say loan office or loan officer amongst them when na yekramuni ebi ni ho because a ensi hu no Quran ni tia ora say tia interest no nti wo mo mpesa na no sa wo gi obi ade na wo din si hu ere esi hu na nipa no ho anye na ne ho kokyere na fa konya ba bi osinti bia no beba ne na no so beba no wo nue onko ho kura nti ya mpeloto afi Dios asmo bisa say the 500 e kwa kwa 100,000 na oni bra me bra ansa na sa 1 billion menya 5 million and I'm going to 1 billion. Adia no so Bible no so say. Me say the free makuma mu no. David want to mean kasa. The free makuma out of the 1 billion no. And I'm person me come anya me say me to cement bags. Maybe I saw 10,000 because into the zone. I saw the billion no na dey wie da. Better first you found. Dabi sikabi abenya bia bito. Do benya bia no bia. But ya nyimusia entian tutuso dudu. South makoji loan our capital rural bank. Now kwaji loan no. Now se makotu ya huntu tutuso dudu. Babu tia sa. Yentia bosia huntu tutuso dudu. Umfifire na wunya no da no anana awotwe no. Na wakotu ya huntu tutuso dudu. What I say? Nti makwa capital rural bank na week ni ma application ko pe loan. Ni ama me 1 billion na. Na so fo ba be hu a. Wo si tua tutuso dudu. Mentua
na all those I don't want to kill you. Nana Pokunyi 20,000. So for crab baby say Nana. Nah. No we. I don't go surprise. So for crab baby say. Okay. Doctor. I didn't say, if I say, you're bar for the and now, Obia didn't seek a betum, and I wear you to 20,000 the ababetum. Obia, who's on our betum. But say a year will send you bed there, ye be when you say, be a one cassa, and what should I say, your most canidine. And I'm sorry, I'm mobile for there, I'm of referee 20 million for me, 20 million for me. Now, what's one now do 20 abetum, and Obia, myself, baby, on your second free. There I told you, I won't have dancing number any dinner. Aha, say, oh, Baby, do want dance here, and ye be a oh, yaba for the some 20,000. Made the bar for the now, yammy, my dum, me could charm a number be, and I rather yam, I don't them tea. Oh, any uncle Mocom, Prawa, Joe Mocoy, Modibi Bass, or Beto corrections, and any nice carbone. I bet will be a no about Becca Babionian is free. But say, Uncle Pon himself, Antina, see a casse, Yanko Ponquan, a behunu. Baby, you'll be adding is free or the better. Are you any? Until once and so in Uncle Pon at the Bema. Sammy Minim so chalotu. And I could see that you're bar for the no Baba for the Minim Selo to a Jumana. But mean to me, my question say, we see can out the better, you look to Scanabian and that's only my Dumoyans. Reality, how you trying to look to you. Are you close money? On sorry. And it's often himself or you look to and cry, Monsieur Jumain. Akrani suya juma yenim se onye akatu am free baby ko say dey abo for the after 5 million for the bia ba betum e wo se me bisa no baby onya ni sika e se so fu busa no won se ti o de ya ne se nipa no oba asore no ye sra won ye ohwe na adwuma a oye ohwe baby a ote we ye school ni we suya adwuma we ye adwuma ye tua ne ka ntime mfa ne se ono ankasa no e na e bia oto ni susu dada no de abeba for the we ye na tu susu no Nkrani because come to susu. Unya ska susu. Skabio efru obia ebotomo de ba so dem ase yesi ye bisa obia question wo ho de a ene ahwe ye ngiska. Enda den sam ne beba no. Enu nti na Nyankopon kwa na betimi abu hu atan because obi nso kura ne ma okokoton ye no. Na no sister bi oba be fa ne ma ye de mane no. Ye ne de ne ma ne mane no. Ofa ne ma no 3 cedi wosunya ha sei. No so de beje 4 cedi. Oton ni nyina ne de 17 cedi. Okokodu village ho no. Wo so ye ne 5 cedi o mato. Eye bone nti wakobu omo eye bone na ode aba bebo afode no medan ko hu eye bone nti na ye oni Nyankopon ko an ebetimi abusa ni pa na Nyankopon na wo ka no ho asem no eye bone wo nanim nti ode ho asotwe be ma wo na ye ba afode ama nipa na obeye saade no nipa na ode sa sika nipa na obeton no 2 cedis na okoton no 7 cedis no eye abupen times 3 sabepe penalty enti Nyankopon chiri sa na me ka se sa na de wakwakobo adwama na wakogi na adwama sika oye ahyewo na wakogi na ahyewo sika na ode ababebo afode no Nyankopon ne bebu naten nhyira nim sofu betimi aka animu but ontimi emu naten Nyankopon animu no nhyira bia anim sa na sie kan se ye de ye reject ayete se ye no mkrambufo no wahu se ye fasting se fasting ba February na wa start fasting se what I say na waka kire ompana se ye fasting tijai ye njam pana pie no wahu na se wo close fasting ni wie na wo kwaji sika free ompana no ho e de koto mereki close e de break you fasting na wa se fasting wa se no se enokra se wo ye fasting ni wie na se wo san akọ ompana twa ni mu bie ma still wo san akọ bo ni ma aha za na wo mu no soso no se 6 bo now friend on send you mobile money no send you mobile money now they are mereki ne ma now they are hono na we deny the break you fasting na fasting so wa say no ye kwan ya nam so ye ko ba nyina ne ye boni wo Nyankopon anim nanso Nyankopon kwa na betimi abu ya beto be ma ye ho asotwe obe ma ye ho asotwe a on enim enti na ka se ne Nyankopon be si abu aten no obi anu a wonim o mama no ma enti saade a obi si se one favor ye na o nya nipa ba akokora na favor so pa de get ho de on favor bia also on favor bia sanity because ye trimo abaye din to the extent say apart from kwa fa so ye nya yesika kora no ye ne ye keke no original anymore me de papa bi cross from Serene phone anymore e call original gate me gina ho be 10 minutes me ye drivers for ni say onfi obia dispute because obia ye na djuma anopa ye free ayi friend say fear pre e free fear ye ba no zebra crossing no papa bi de ne make school
enkura me enu gina ha o mo cross akọ rage ho se papa ne be gina ma nkura na cross no o de ne ma eko but obi nso ma gina ho a se o ma no cross no ye kopisa last car bes ni twam no ansa na akura na eko ono so de ne car eba owura frisa wo magum nti o papa yo be na wo yo nti ye trimu abaye den to the extent say ena obi abefa ade 3 cd oso okoton ba ko nya 2 cd aye bone enti kwa sika de kwa so dan mu de se nyankopon kasa na giska na anka megidi se bebre na besia ba fie but ye nipa ni mu de denti me reject nti ye be gene sa o ze gene sa me ba ko di aburo chire fia duonu what is say bo afode e wa so na masofa ka gina ka se wa osika ne loto sika mfama ana me ka se what is obi akabida ana me ka se yes say yes ye ka obi asika wo mfamra de a se na ka enyi sika wa so dem na Ghana Distilleries enye so ebesha sika na beba ni nyina na Ghana Distilleries Association apetitive fon ka mu ko chairman no on kwa so ni oton so de ni sika de ba ye nti memre o ka se ubu o ka se na na ebu atan nana ngofo mu diska eba no Yota to aso na me fam na fi ko enkrofo mo di sika eba no enti obi obenya ni sika obi di adanse ayen ba chobi di adanse adanse na so obi di adanse onya aduma na mde mo penya me mbe di adanse wa na fe di me ransa fe ya wo chasiri Wonyagma namde mo penya me mbe danse wa na fe de me ransa fe ya wo chasiri mo penya me ye bi ma bone penya me fe de ya fe me na bula sen no me baba be ma wonyagma namde mo penya me mbe danse wa na fe de me ransa fe ya wo chasiri mo penya me ye bi ma ya bone Edi doctor yeko na de tie ne se ye na wo ka no ana Joshua e chirichiri mu no apetesi ni ton no nye no mi a me ton na me de apetesi ni sika na ebre wo no ene enye bone won se ye kwa ni oton apetesi ni oton cocaine ni oton wi ye kasa woni nyina ho se enye papa na nse kwase de ho sa na se obi a sabi otigeto na wanum bia na waba sorry na o se yeto offering no no so dim na oba beto a na wakoso no nsa se eya oton wi wo geto ho ntina matwe free learning enfo sika ntum na oton wi untimi nka ba uni so oton wi ba dia bi oba oto nti wo de ne se nti wo enka de so oton wi ni mo dabi wo de ne se wo kasa kire no na wo kasa kire ni mo no na once and no ye kasa ye ewo saa ne ma no before say wo se obi adwuma no na open foforo ama no eti say garam say yesi etu ase se minya garam say ne dia ene na wo pa adwuma foforo ya debe ama me nti say garam say ne na metu no ha me sensuo onim say me sensuo ba me ni option bia say ne na me akora na no na ne video ba no wo so okobo onya 70 cedi na wo ma no ma me 30 no no for 40 no de ne dia 40 ne dia akoto aduane aba momosin ye de ne wo save 20 cedi wan sa akra no nti sa akra wo si wonya garam sei di se opa adwuma foforo ma na oba obenya 30 cedi ama no ma me esa ji se obono kuno onko onyai ene etinti bia to ne de beba aha nti no akwakwa te se nipa no opese wo njai ba won so wonya nya option foforo bia ma nipa no nti e kasa kire no nkakra na wonya ompa adwuma na onja we na we ni emwa nti ha nti o manager loto ni twa no e wo se unhunu se onya adwuma foforo a o de replace loto na wo twa no na adwuma no wan enti wonya adwuma ni bi no
ana na adwuma oye ye loto no nti sa asore no betimi asizin ni se wonye loto ni twa agisa asore no mpa adwuma ma na wonya so mama so me ba unim definitely me loto agent da bia so ba for dia woje oda se na wasan so afrese anuanom mra na ye mompa ye ngo obi adwuma oye so na loto fodim ya ye ton sandim ya to widim ya ye bu kofo market wodim obi ton banku obi bo wa horo dem na wonum afra na waton odisika na ba ni nyina yeje aha ti no Joshua heaven ni dey ko be dey o Nyankopon ne bebu atan yesa sika bebrebe ba so dem o nyina no se yesi ye sone so na ya je de ye kronkron a aho ya tusi de kurabede banks ya ye we bank no so e bi kura na kwan ofa so wasisi obi aya wrong entries ama obi abrewa bi odi ni sika beto why wrong entries bi ama nipa no artist can be maami abrewa no be yi sika na hu wada na wo kana menti ase no sa temu no e wa asase ya so bet ha Nyankopon na de ho akatu ama nipa no ubenya no asase we ya so enya heaven o na me say nana boni bia be bia no ehun asoche no benya no wasase we so nti upa ye sofo doctor say yesuru say ye formal Nyankopon na de manipa no but ubenya ansa na obewukura na me say Nyankopon na de ma no say obenya ne hell obenya ne suru Nyankopon kwa but ubenya no wasase so uwia gidie mu so obenya no wasase so sara bible ka ubenya no wasase so uwa bone fache ni ho bone akatua na owo nti obi obewu bia ye bone ana da bi nya de sa me bisa question ade bia bone bia be ye bia ubenya ho ensu chanso wa asase sansa na bewu awu nti no pa so ye sofo na di bone se den o sakra ebe ye odifo bompa ye mawiase nyina bone na odi ni 25 years ago no in your prophetic no still nyame de ho asotwe bi be mawo ani je to da bia bohu se sofo bi betimi abompa ye manipa awo bompa ye manipa awo bompa ye manipa awo so no ankasa na yire nya den bone bi odi na yi no na odi punish wo no nana yantu aso ba ska bia be ba so dem mo de se esone so se esone so pa dia ene emprafo sika wom pa asisi fo sika wom santon fo sika wom ashawo fo sika wom obia de wom loto fo de wom obia de wom wom loto fo de garam say ye ACZ stay garam say fo no cover this can be bani na wom anya ma bet na ma so ne bufu no ho no ebe ni wura fi no ho no sa wa twa Manchester ne ye friend say ombo other team ne design Manchester ne ho mpo Man City ne my Man City unsa sofo no nowadays sofo no mumfa bible o the tablet nti ya da unse udipe se ma ye de ndey say de ye ho advert one design betway right tu dia unse na ye nti ya yini shep haya no tia sa na ji Liverpool Manchester no tia no he tablet no so the ref say Mike Kumansha Liverpool pass as a bet is numbers ne go through the so for tablet doctor nana ye fahin nana ye nchie fo yina na ye mbizo obese ne omo ho esi etie ayumre ye hwe acidosis yeah anyway everybody know me doctor yeah acidosis yeah adaroma na dina de nenso anya adepa yeah ni nchire mu yetiawa ene se acida ewo omoja anim no akosoro asene se ne ewo se ewo omoja anim acidosis ni tie watwa nyina no se acida ewo omoja anim no adoso asene nia ewo sanka wom okay yeah na whole complications doso a life threatening condition etimikum nyina acidosis yeah se acid doso ni pedua ni mo ebro se ne ewo se wonya na etimikum acid egu battery mu the way ni pedua mu yeah na ye wo kwa ye fa so a ye measure ehwe se odie no ewo ne normal level ana se abro so ye wo niema mienu ena wo system ni mu the alkali and acid teachers for no idea on be who send here esi etie and no more chemistry with school mono na ne mienu no say ye measure started from 1 to 14
now 1 to 14 no you say 7 no 7.35 to 7.45 ena the normal level no enti say ebro 7.45 na say alkali ena say eba 7.3 eba down at 6.5 eba na eno so no ye de be acid yeah eno so ye de be acid now send ye be ya emma meye ohaw emma onipadua no eno nti na yesu asa de we se ebe dɔɔso saa na ɛha nipadua no na yɛwɔ nneɛma nyankopɔn ankasa ne nimdeɛ mu ɔde ama nipadua no a ɛno na yɛde bɛ ɛboa onipadua no control saa acid no level ɛwɔ system nim na sɛ ɛkɔba sɛ saa nneɛma mmiɛnsa wei ɛmperform yie ana ɛnyɛ n'adwuma yie a ɛma acid ne timi yɛde bɛ ɛkɔ so acid ne yɛnya bi firi nnuane a yɛde mu ebi te sɛ ankaa aborɔbɛ citrus fruit ene kan say namono ni nyina ye kwan ye fa so ye de acid ni bi ye de ben ekọ ye nipadua ne emu ena nyankopon ama ya ade a eno na control no ema balance kama de ben ewo ye system ni mu ye wo chemical buffers a no no ewo hodada a ye bicarbonate buffers system a eno ewo system ni mu dada eno no se moment acid ne be kosrope na a neutralize no na mano aba esan ba down aba bedu se ne wo se de ben edru no nti anytime bi acid no ye se ekosro bia no e wo se eno no eba ya na aba ama a neutralize ne kama atese ne wo de wa hye nchini nsuo na enkyere ne dɔɔso na wo di nsuo kakra egum santi wo di nsuo ne gum kakra sa na fe enkyere no efrim nti ebekwa akodu sane wo ye de ben wo pe no ha se eburu su bebre a ebe ma nkyene ne de no nso wasan ye de be afri nsuo nim ena se wa ma nsuo no nso ankomu kakra nkyene no ebe wo mu mo ha nti sa chemical buffers na adwuma eye no ena afi yahrawa aye lungs no eno nso no eyi acid ne bi epia bonten se ye home mfram akoye mu a yese eno no ye oxygen ena de ye home epie no eno no eye carbon dioxide now the carbon dioxide na epie no eno contain acid nti acid na ewo ye nipadua ne mu no wadi anka wadi abrobe wadi namura wanya no se ohumi epie abonten a ye yi sa acid ne bi pie wo sa kwan no so eno eye nyankopon hyehye ne ba akon wasen aye ena de etosom yensa no eye kidneys ana ye sa no eno so ena ye adwuma ne fa kese pa bra ye yi acid afi ye nipadua ne mu eno so de fa dwonso mu nti ye dwonso na epia abonten no ekuta acid ha nti sa na ma miensa we na nyankopon aya a eno na e control the acidic level a ye de ben ewo ye nipadua ne emu se sa na ma miensa we entimi enya adwuma yi a ema acid ne kosoro nti ubon se nipa ne ba ye wade a ye de measure ye use potential hydrogen a ewo system nim a ye pH scale and ye de checke hwe eno no se ye checke a maka se ye from 1 to 14 na ye use 7 yes 7 na se da 7 so a na de se da the neutral part 7.35 7.45 ni nyina within that range no se ebro 7.58 ekwa yese aye alkali ena eba 7.35 no esa na chi eba te se 6 5 4.5 5.5 hobi eba bia no so no acid nti obi ane de ne beba below 7 ebedu be 6 ebedu be 5 no na eche se acid da one system ni mo ayede ben adoso acid de onipadua ne yede be ehia nti wo se yen konkohwe se sa ne ma miensa wei ebia ye na adwuma se wahrawa ne ye adwuma se buffer chemical buffers no ye adwuma kama afen so o kidneys no ye adwuma sa ne ma miensa wei na ya se yen hu se acid ne kosoro a ye ne ko ho ye check ne first nti se hu se ni nyina ye adwuma na afi ye sa ene na ya ba ba hwe wadua ne die nti wo sa ne ma miensa wei nyina awie ansa na wa ba ba hwe nipa no na didie mu anani nsuo no mu nti se obi anum nsuo yie nso a etimi ma acid ne kosoro because kidneys no se betimi ayi acid na pia in the form of Johnson no so kidneys ne be ya Johnson a odi nsuo na ye nti se wa anum nsuo bebre anko o system ni mu a
enya nsu a edi be yi sa acid no ene thousands e wo nipadua ne mu nti obi a da bia wo system no nsu ekom no esu ase ne de epia abonten no wa acidic level ne kosoro nti sa nipa no be ba wo be check no ebi wa 6 ebi wa 6.5 ebi wa 5 na yese ayede ben aba form every say ni nsu no me ayede ben aba form ana se wota di nnuane a acid wo mu bebre se anka abrobe otawe na mono bebre na mono no so containing acid ene ye wo beans ni bi ti say red beans ni say eno so containing acid ne kakra tomatoes fresh tomatoes ye no so containing acid ne kakra ndi sa nnuane mu nyina wudi a e wo se kidney ne bom modern say be yi acid ne wo mu na pie ndi se kidneys na ntimi anya mpie se ohome na ohome ba abonten no ntimi ohome ma abonten na wanyi ampie through the carbon dioxide na ekam anti ni nyina ya kwan ya fa so a ya build acid ne wo ya system nim e wo sa nnuane a ye di ne emu nti enya kwa sharp na chemical buffers na react no ma neutralize no na fe kidneys na lungs no yi pia abonten na se ekoba se wantimi anyi sa anema we ampia ehun sunsanso ni ebi eni affected the metabolism process metabolism ne how our nipaduane break it down nuane ya yebedi na fe absorb energy ewom ntima se banku na odi ya banku no free wa no ma ekoyefo ni mo no process na start after digestive ya e wo se unipadua no efa nutrient ni minerals ewom na fe dia common body cells no na wanya hoden nti se acid ne dose a sa digestion ntimi take place ye anuane a obedi ntimi digestive ye nti ubon se nipa no ko beko se bia jananse no na anuane a wadi no na ebi o enam acid na akosoro nti now se ekoba se affected the metabolism process na indirectly no ebe how body cells no because body cells ni hia energy na ewa aduane ni mu na ama onipadua nya hoden nti bon se body cells no enya sa nnuane nro na ewo nnuane na wudi ye ne mu nti no entimi emfunction ye nti ebesin ama another ade a ye fe no fatigue nti wonya adwuma bia ba bon se wote ho na wabre eto da bia ofili sa asa wonchi aho kra nto kakra asa hunam ayo bete waposo nyina adojo ni nyina ne se nnuane na wudi ye no o body cells na ntimi anya ahoden na ewo mu no nti cells no enni ahoden nti ebema wankasa onipadua na ye omre nti bon se nipa na nam ho a na waye mre asa ne ho nya den ne etoso mienu se onam ho a asa ufiliti se umu ayeha o kose asa ubebu ahwe efri se onipadua na nkasa nche dan ni ahoden bia do wudidi nnuane ko baduane ne ko a onipadua ntimi nya ahoden na ewo mu no nti bon se da bia ho nya debe ho enya den asa wonam asa wo beti ahwe eto da bi nso a esesa ho me no sa asa ne doso a esesa ho me nti bon se brebi timi dru na se yade ade ato oboso a odududu a untimi home yie ohome a ensiso nti prekopa na betimi asesa se ne wakoma ne bono nti ye be check opos no ebetimi move from 100 and above per minute na ka bia per minute no ba bia wo se ebodru no abrokra bidie nam 115 bidie nam 120 na se wakoma no ebo no ekosoro ebo ntentem pa ti be check nipa ne pulse bia na edebe na ekosoro be kwa check ahwe no na eye acid na woni nipadua na edebe akosoro afa nam se nipadua no enya aduane papa bia ema body cells ni ntino utimi sha se lose weight na osote na odidie bibia nso da bia na ne sote obisa na o se o doctor mitimi didi kama but ne sote na wan hia na ho asase enum diabetes obenu mojadro be kwakọ to mojadro kra no be se wonye kese efri se acid ne won system ni mum na emmoa no no na ka wo se hwe eyipie but onu mojadro se na be ya be boa no na ka wo ye kese be nya no compoundro tetare nti onu mojadro na obedidi kama be se kese ya na nya debe acid ni wum nti wo se yi acid ni pia ansa afen nso no ewuma obon se onamo a onidi ye ba hunu won te se wa me waye cheko ase wanya bloating stomach ni yefu no emwaye ni kusu te se wode aduane akombe ono a onidi ye eno so timi sha ase yedebe enya sa ena nam se body cells ni enya aduane ntino e sha ase san already no nti obi a ne ase de one system ni mu wosoro bia no obehu ne honam na sha ase twintwam
se man se boy o ma abrewa ba ha ne honam na se etwuntwa free se body cells no enche da ye de ben enya nuane nu afi kuro tu se nipa na ne koye different et se ne wonya diabetes na wonya kuro muja ya nti kuro ne wo ho entimi nya de ben entimi enwu enam acid na ye de ben ewo ne system ni mu entia na edoso but wo mre ne nti se nyame ya adoma next week ye behwe niema binoma asase niema ewo me wo se control acid no entimi enye no niema binoma ye ya eno so de acid no dodo na ye de ben eba ye nipaduanem afi se free mu kura na mabobo symptoms no ba free mu kura na the complications obi ka se mu bu ntentem ye ka se obi anya osteoporosis ase kakra bi ne ka se mu bu nhwenhwen sisi ya na abu ana ne sisi echi ka se kakra bi na ho aka ne nan kakra bi na ka se ne ho aka se acid ne dose a etimi koso sa enti obi anya sciatica because of acid aha enam se ye kan se acid na dose enti no aha this net share ne vertebrae no ena aha vertebrae na kasa so ye nkase na ewo ne spine ne mu no na put pressure ewo ne sciatic nerve no so enti wodi achinchin watwa esure watwa mara ye sekase bia anya ehwe wonachi but wanya sciatica lokumana acid ne dose enti se wan hu ba bia yade no efri a anu aduro na eya na ye de ben den obi anya akomayade bi a wadwe ho awonte ase obi BP kosoro wadwe ho awonte ase o mama ni BP aduro sa wonoma na ekosoro obekwa ko na acid ne wosoro na enye akomayade enye oni yade akoshe kra se bia na eye ne cholesterol na ekosoro yakwa ko check ye nisoro enye hwe so check acid no so check acid ne so we eno na check enye ya bi wo ko etimi fa odwon so na ya check ahwe ne level keke dia ma utwam opomodi aso ye bia ode oduru ha se o ba mo ma check ahwe se acid ne wo nipadua no se ne dodo asiti se wo so na e wo normal level e be dem tie wo yana se nipa ye woni ma check pa ye woni ma bebre e se check sugar e se check prostate e se check pressure e se check kidneys or lungs o brebo ni nyina wo se ye check dem na de wo kakura wa be check acid na se wo kakura na nyame anim ni ni sa check acid nso nipa ye check be see ye check ye sheda wo scale ye de eye a check ehwe se ewo soro anase ewo na ekoye akala ni bebre nso ano nso nye eni kwanse ano nso ko bebre nti wo se da bia da within 7 no enho ne de eni kwanse movie ekosoro pa bia 8 9 and eni kwanse sign nso pa 6 5 eni nuane diabetes no yeah I say eni kwanse etrako be 8 9 dabi ewo se da bia no nipadua ni hia sugar be de eni kwanse dose nso and eni kwanse sugar wo system ni mu se so te fom pa so sanity yankopon so ni hu enti nipadua ni yankopon aye no ewo se wakoma no eni kwanse ekosoro pa se ne obi petie no eni kwanse ekosoro pa and eni kwanse ba fom nso pa ewo se dem fifi etra so pa dabi enti da bia wo se wo check ni nyina na hwe na ano aboa enu nti ubehu obi no abrantie pa na onamo hu na ase sebi obi a wayale ada ho mfie bebre wa ko hospital ma check nema bebre won system nim omuntimi hu adekode ye ha no babakwa ko na ye acid ni muma na enye sugar na yahwe aboa na ho atumi ataw se na ebe ya enkonkofa further complications bia emro obi kidney say because of acid na dose nti no se na ebe ya enhaw nti no eno nti na anwumre ya je na namre kakra na ye ne wasua de se utwam oba bia na hu ba bia pomodi aso ye wa kona kohwe na mo hya nso se niema me bobo so kire we akoma e bon tentem oyafun ye okusu wo so te no ye wo yare bebre nso a eno so what the same symptoms nti wan hwe yi a obeka se de ma ba kire we eno na ehaw na mo kwana se doctor ne check hwe a en na beboa se eye no anase eye ade foforo na ye debe na ehaw na wan kwankonnum aduro bi amfa ma yare foforo ankwankofa ha foforo ye debe amre woni padua na eye 21st clinic na anwumre ye jemra ye no esuade nyame ya adoma da se na ye besan ato aso na so hye ne so se ye adwuma ewo Sunyana Regional Hospital no opposite ye ne teaching hospital main gate ne ba bia taxi for no agent load no ye ne na edin hwane mo pe se o watachima ye wedandada na GN Bank eye adwuma ewo mu no e watachima afi so on nkranza kasajan ye ne Presby for bank no e na edin hwane mo pe omo go so ene ne mpatam nyina adomo ne be chirem e wo go so
abotan so ye ne success FM abro san na edi hwane mu pe eho ne ewa ye adwuma bia ba bia wo nti no pese mema o number wo befre onipa bia di ye ho komo a kirew a wo kuma ase wa mana amfro ka antwetwam a ansan amma sunya na sei ana obi wotakora de obi wotakwa ofra na ya kirew ba bia eben o number no 0540 311 311 0540 311 311 anyumre de makraw that's it. Areho sama yensa kan eni se papa bi atimi ahwe Nyankopon anim ama no ankasa ne yire oba na sanso ye sofu maame aha twifu nua kurom nya atwema twifo nti mon search maame hwe se central region na eni reporter no central region na papa ne yire enete sedie ne CEO ono ankasa ne yire no wakum ne yire no asie ne yire no ewofie ho afre abusuafo aka kire abusuafo se oba na wu na yenkonkɔhwe a sa ono ankasa na akum oba no asie ne wofie ho na rahusan kure wo mu ne se odifo oba no sa ne kunu no eyare ba mpaibɔ ewo ho ana se die ne CEO ena yonkofa ko bam na ekoye mpana twen o se aware twen o ena akofa ewuo ede yaba abusia ono ankasa ne yire o a oye odifo ba wakum no asie no ama wo makwa akɔkye no enra ene enne ama asam no ekokoto medo beko ho miwia medo beko time so ewo sekwa ewo German North so free ana okọ Thai district Thai district mo Thai district ho no okeka ko chekere mpatam ho no ufiri na okọ sekwa
wɔn si abranteɛ bi awu te sɛ deɛ nnora ɛyɛ sɛɛkwafoɔ esie abranteɛ bi a wɔn susu sɛ obi koto stroke ɛde maa no amedi ho nkɔmɔ no wɔn sɛ abranteɛ bi awu ɛwɔ tan so keka kɔ kyekyere wura hɔ na ɛsɛ sɛ wɔn yi funu no na wɔn sie no ɛyɛ ɛnɛ ukuo da yi anopa bɛyɛ so nundu na nnora anwummerɛ ɛna ambulance ɛde funu no bae ɛma deɛ obɛsiesie funu no siesie ne kama sɛ ɔhyɛ ne kootuo sɛ ɔbɔ ne tae o sɛ ɔfira ne ntoma o video no ba a mɛyi akyerɛ wo na ɛbɔ nonum ɛnɛ ahomakyen no ɛna nipa no a osiesie funu no ka kyerɛ abusuapanyini sɛ wawie ɛna abusuapanyini bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ bi yɛ sɛ fata ɛna afei wɔn mu bie n'ani akyi sɛ amansan mmra na wɔn mu emi so ɛneɛ wɔn mu so yaa ɛbɔ bɛyɛ sɛ nɔnwɔtwe ɛkeka kɔ ɛyɛ nɔnwɔtwe ne fa hɔ baabi wɔn mu hwɛ ya papa bi afire kuntunkunu na nipa mmienu ka ne ho na yɛ huhu na wɔn atwa funu no ho ahyia na yɛ huhu afei yɛn kotia efuru na wɔn akɔ yɛ firi mɔkyere de ato ambulance mu aba abɛdeda no efunu no abusuapanyini se sɛ duabɔ na ɛwɔ mu o sɛ nnome bi na ɛwɔ mu o sɛ deɛ na wɔn anyɛ o me reporter no bɛkyerɛ wo abusuapanyini na tamfunu na san so de ato ambulance no mu ama back to mɔkyere wasan so de funu na ɔda mpa mu no asan so aba mɔkyere na wɔn si funu no bu fu no na ɔsɛ adan deɛ abɔne na mayɛ wo me na mawu me wuo ɛna mo adeda me na mekɔ mo san de makɔ akɔhyɛ firiji mu bio enti efunu a yɛadeda no ɛwɔ ɛyɛ empa so ɛwɔ tan so keka kɔ kyekyere wura hɔ no ufiri na akɔ sɛ kwa yɛasan so afa funu no afiri ɛyɛ empa mu ɛde ato ambulance mu asan so de funu no akɔ akɔhyɛ mɔkyere na senti ɛbaa no saa deɛ network ni nim wa me network ni di bua me pɛ me no bɛkɔ hɔ na